Lutela wa, instead of being role model to the new generation, matia bina ngechi, gente amero bedo celebrity. Ma I gainamo me disite kan mer wa ke celebrity night palutela. Go chere go showcase their talent kunu. Kimero bedo lu comedy. Kiti amero bedo mere lu celeb moma mere danu nge weng. Now, un machalo lutela. An ko amera penywa penya. Ma pat ki wek ini ngene. T-shirt ma wunu poko ki lubol queen. Tian loke mengo. Kong, did you try to weigh the benefit of T-shirt bot lubol queen? Kong pe wao yi ka T-shirt ma ini poko 2021 lubol queen mana tiyo roko. Ma do fading o bene. Peli richunyi megewa uti lanyo ki T-shirtu muzeiwa ki buliwa mado vone twal uti lanyo ki T-shirt. Ana tiki ngech ni ana ngeo ni T-shirt plain ki charo liba pa wek ini go choji kore go cheli kore liba biro roughly jamio weng wek ni choji nge weng 20,000 eno manoti nomo la boy kola mati kola te machalti kore kono la chung kono ngati mo ngoy nge kuja ti 35 kay laro beru 30 pingo chente eno ma ine kwanyo chi miyo ki mamawa miyo ki muzeiwa miyo ki buliwa negi chero chung kere no dongi rerwi ma dit dong itie kore ni pingo pe mi chente eno ni chi wachi anba unu ti dula di luchu mogu binu ki T-shirt ken choko tia rio tia deka ngwen gi kuja ni binu ka poko ne bol kui kija kong pe mako wu kong machalo dana pingo pe wek bulu mone gu beri group mege mone gu beri group muzei mone gu beri group chideng chente mone budget mone me goy ni eni mi T-shirt pingo pe kwanyi kere group me boli chup gi eno we anba uno amero kelu wu T-shirt wek unu ruge kon nga oye kon nga tim ngo oye kon nga ko ngwejo kon no gen wen ti uniform jone pelo tino kwan lu bol kui pelo tino kwan ma mier gu beri in uniform ko tama uno MPs kilo tele mogoni in retu wi ma dite ko ngero mone ni ku beda wot kere chere chuk wot kidi chet kweno wot kwedi kon ka wot kweno ka namone wot kwedi kwene wen ini rero kori itie mere ko dano ko itam kong Piera rio mone mi T-shirt kay kerte poli chup kom ngera chela ke kete gen tigen mi achel Piera rio mone ma yini wilo ki T-shirt kay kwanyu Piera rio kom ngera chela chere rere te poli chup gi gen kwanyu chente eno ni ngera chela cher deno chente kama waro ne mego ma war cher waro jemi charro wiye mon mudong manoke wodi dwoko ne no initi weko chente ti amine ti awire ching dano iker bulio igurgio in a 50 group why wunba chene mi T-shirt anatamo ni kita T-shirt dong koma chiel branding ti ali Piera rio ni wun arabe ker wedu ka wun Piera bit kom ngara chela li Piera rio wun dong gena tie abe ker wedu le abe bin 1 million wun dong chente ni ukwanyo timo biashara lutena wate amato ko lutena wate timo jemo tata pole no guro T-shirt ma megu lit madong lit loyne no guro T-shirt pa NRM
Why don't we think in a normal humanitarian ground ni ngete ni to mera konya tisat kidong providing ginu man we nger man team man en dong ngeo dong ni ana bi no chena ki kany pingo that simple understanding paromo ke review apega yetu erko nianga ni dana ibod igere campaign ni in nger money ma in itamo ni mere t-shirt chobulo t-shirt ke kon Nutella, you are the people mau te we buluwa te dok jo ma gor bulu dong tamani Jimmy weng mier no wa t-shirt mier no mino la tiena wobi mier ko will Jimmy ne pera kana you are misleading them. That is why they are becoming lazy. Huh? Why don't you put them in the group? Why chende en kamundo balo megu dakabe error ko ka jomol mu den chende gen pe team ke gen mo gen ben you have the right to take them to the prison. Fonyo we bulu well bulu tam in the right way. Endo ka wan mo meni ka family da tima be pa jomo kene ne keridum bed men mer ke pero ne pere. We are not going to solve the problem actually. Luteno bulu en mangunu neno gini they are the one to be groomed. Wek diri maja gulega kawu. Bete loke ni kayin la tela e grooming la tin ni ken ni wek diri ma lega kare no. E grooming mo kene. You groom all. You never know. Money ma pe megin ya diri maja konyi bene. So wun lo tela umiro beru se leba ye. Se leb man ki ngi ka wen ko ka country kwene ko ki ngi I chiro ko ni ti wo no ti ma ko chili na chane ana ti wa kan ko ini se leb in pela tela. Pela tela ke come timo Jimmy ne mano neno kama leng. Pe miere ene ma lo tela mo kene te yelo wa bloggers. Ma video ne manok bora bloggers money. Eni bae yamo bae chawa di money bae yamo. We down neno. Ben goni Jimmy following up gini pe bolo do yenyo kwe pa no ko chal we wun lo tela ko wun se leb pingo pe bin wer mi ulo night celebrity night ke gere ke karaoke gini ubeda temo ne chaka tien la tela matamo ne tisara ye pera tek bod du nyodo wa wan ma chalo lo teno we can buy wa romo will lo boy kom lu nyodo wa get for them, put them in a group, finance them with the capital where go team business ma mege chuk kenyu tino bulu mone kwanyo cher team teru chapat ge tengudi team ma ena ye gena mete